tali I pele to tasi. Ina ia le whano se tasi e whātua ia te a ia maua lava leo lai whaupua. O le whauna o le atua mo tātou umalama. Au mai luna tali e to tasi o Yesu Kiriso. Leo la tātou sāuni a te whamanatu nā se whānau. Ele aso Kirisimasi. Ia ia manuia lau tapua ina o la whaalongalunga le tai a fō. Ia o mātou susi nātu nei pese. I sauni ai o tō loto. Ia i sauni ngai nei tai au. Ia la vale atu.
to a virgin bride, the one who would be called Emmanuel. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all.
tātou wifo ma ia tātou puna nou. Ia tātou tō tuli luma o le li'i o le na whaia i tātou. Wao lo tātou watua lava ia. O tātou fo'i o le nuku o whakaina ia. Ma le lafu mā moe o le lona a au. La tātou tatalo, let us pray. Whapeo na mumu pea le lau au tala e le whaumatia. Ua whapena la o fio na wala au mai pea i o mātou tangata ngā rurue. Po le aso mātou loto atu. Le ua tala pui o lo whale pa ia. Talai o mātou se vai a wā o sāle menei. Whalata atu i le whetalai mai o lo nganga pa ia. We take off our theological sandals, for hallowed is the ground that you lived. We ask that you continue to impart your knowledge to each and every one of us, so we are filled, and we go out from these places blessed, so we can bless others. In Jesus' name we pray. Amen. Atato amatale nei, sounding like Bese o Samuel of Bese, angels we have heard on high.
o mātou tamae o i le langi. O le tamae tumu i le lofa ma le lofa muti ma le lava la o fio. O isi fui teimi mātou te tautina ina la o fio. Wa to tele o i mātou tele i loa le lofa o mātou tamae. Sile na lata mai le anga le lei o mātou tina i ai mātou. O le mafua anga le nā e mawhai o na mātou relata tu i ante oe. Wai whapeo le tina na whaasusu i lana tama, ma au mai lona loto i ai mātou lana whanau. O whapena la o fio na e whawhanga i mātou. Ma sa ili mai i ai mātou i ui lava i na mātou te ese ma la o fio. E whaali manino i lo walo o Yesu Kiriso. Le tangata e peifo i mātou na whanau i whawhine. Na nofo polonga i tula fono le nofoanga ma le teimi. Sasai seitia foi o ia i tula fono pona tio Pilato. E meise foi le masani alana e kalesia. Na puniti ai le iloa e tangata le whaali fo mai o la o fio i o lato fo i tupulanga. A lona lava wha malosi e whaise o la tanga mo tangata ma le lalolangi anga sala. Na ofo i nātu ai e ia lona soifua ma le ola. E whaima whata i tai mo i mato uma ma tupulanga o lo whai mai. Le ngalo pe le kalesia ana whitalenga i lungo o sa tauro au tautau o ia i le la au. Lo tamae e whamangalo atu ia i lato. O wā ua lato le i loa le mea ua lato whai. Wa vatu whai misionale le nei lava talo le lei. Ina ua whautua ina e le nganga pa ia i o lato whai tupulanga. E te tau na talai atu le tala le lei tuli inga o le lalolangi. A o le itoe fio mai le li. Me le na o atu wai misionale i o mātou lau ele ma vatu le nei tala. Na hutu wai le toto masaa o mātou tangata. Na file muai ma manuia o mātou lau ele. Ua o mai lava i nei taimi. Le fu ta fea mai i mātou le diaspora i nei. Le fu mātou sa ili i le nā manuia. Na manuia o rua i ai i le ngata i o mātou tua a. A o mātou te tala fo i le tusi, mātou whaitau le kanona. O na mātou i loa ai lea o le manuia lea na whai e lawa whio mai lava i le amatanga. Na ue whai ala tangata i lo lava whatusa pa ia ma tuku e ngalua i le whatoanga. Na upo o le whengainga. Ia o uola ma i e manuia. Nele nā ina wanga sala le tangata. Ina ua manatu o ia i lo na lava malosi. Na ua whaoso so ina o ia e le fili. Fili ai o ia e le awala esi. Lea o mātou pa uai. Ane e saunia le whaoratanga i lo walo i su Keriso whamai o le me oto mai le lauwhanua o tangata. Whamai o le me tupunga mai suli o Davita e le ma mautene. A mō i lato e whatuatua ma whina ngalo i le manuia o lau fio. Ma whai ona whatupu mai e lau fio, ma ua whatupu fo e lau fio. Mai le tau le a Nasareta. Le whaolatanga o whaola i nā ai le lalolangi e Europia. O le mātou tatalo le li ie i whapeina whaona e whaia o le nā whaolatanga i so mātou fo i pu mo tangata Samoa. Ie e oto mai i o mātou tangata se tangata e whaola i ai mātou i so se matata o le whenga i ai. I le tōtele ni tangata e malama i la mātou ngangana. O lo mātou tofi. Na tuutusi ina e misionale. Na uwhawhau le alphabet. A ielo mātou talitonunga e whapei o na maua e isi fo'i. I tu ainga le forfulanga o le Mesia.
e whapenafu o na maua e mātou, ma te tau na mātou kleimina. We thank you, Father, for this opportunity to touch the garment of your glory. We are not worthy to see you, but because of your grace, because you've granted us pardon, therefore we go. We thank you for what the church has done over the generations, in so many different iterations, including even the non-denominational churches that are now attempting to manifest your glory and invite people to this future that is peaceful, that is abundant, plentiful, and cathartic. It is our prayer that you continue to come to us in new ways as we celebrate the 4th Sunday of Advent in preparation for Christmas this week. It is our prayer that we have the courage to do the work that only one can do by himself. We are surrounded by so much noise, but we ask that you give us the fortitude to focus in on the signal so the message is not lost. When the world tells us that Christmas is about a certain way of being, we know very well that it's about the internal work that we do with our hearts. To the extent that we reach out to you and invite you to be present in our lives, to the extent that we manifest and act out this faith that you birthed in our hearts, then Christmas becomes something real, something that's new and continues to give us life. O mātou tatalo le li ie, ina iei whamanuianga la o fio le mātou potpotonga nei. Mātou alau e kālesia, i o mātou te itai whiwhilia, whapefo ia o auna, o foi na atu lo lātou soifua ma leola, e tau tua ai lau whiau ma lau ngā kuenga. Lo mātou tatalo le li ie na iei whamanuianga la o fio i le o lotu nei. Le ngata fo i lea o mātou whisota inga maisi e kālesia o lo mātou nuti mea whatasi le nei campus. Ia o ao atini mai ia i mātou o i mātou i le nei whatawhaitaulanga. O nā o se vaenga i titi lava o le kālesia tele o uma o na tomi o leina ke riso. Mātou whamna tuina le aso whā o le te veni. Mātou te pena mo le a fio mai o le pepefou. O mātou tatalo leli ie. Whamamā o mātou loto. Toa o mātou loto. Mai e maua e mātou le file mō mātou te talia ai le whaalinga la o fio. O te wala mai le pepe o Kirisimas. Te talo ia maua fo i mātou le whaamatua ina o le mātou whatutua. Ina i oa nei o mātou whapea o le tala mai Palestina. Pe mātou te whapea o le tangata na ngana i le Aramaika. O le mafuanga le nā e le whiso o taki ei mātou. A mātou whaitau i lau kānona o na mātou i loa i leo le neito whamanino. Ua e Manuelu lau o fio o whatasi ma tangata. Nele mātou te waaie i o mātou o tafa. O mātou sa ili po o whea le ngā luenga whakeriso ina. Whaaola e mawhai o na mātou whaia i lo mātou puma mo. A mata i o mātou tangata te tō tasi. Ta whea tuai i o mātou te tō lua, ma ainga, ma au ainga. Se i o lava i le tū inga o le ruralanga. O mātou te talo le li i ene i e whuri whamanuianga la o fio. Ia i la tō lo lotu mai whatasi mai mātou i o wala ese. Ale o le teimi nei malua i le nei vai aso. Ia o tu i le whamanuianga la o fio. So sa mea o ta ape ai le diaspora o tangata Samoa.
Ia tunu ese a me se foi no mato o tunu. I mato wo a ma le nei mau tinoa. Mo foa i mato fatasi ma lau fi. Ona winga wale o to iai se Samoa i fafo atu. Le va e ngā lau fi o ma lo mata i saupa ia. O maia i ai mato le to whama mao i o mato fo i tupulanga. Mato te otu ai le nei waina fo i whangu pau fo. A wā o le fina ngalo le nao lau fi. Lawe ina i mato mai mafau vai vai. E mawhaiona vale tu lima ilo mātou tofi a meise le whatua tuanga. E tu ua i o mātou mātua. A wāle tu pulanga o lo whai mai. Na mātou tutalo fo i au ngā luenga le nei au lotu. Whalau te lei nai le fina ngalo o lau o fio e le larola. Ai meise o mātou tangata Samoa. Te le taape ma le sala lau o lo nuu malau e kalesia le nei vai aso. Tātou malau o fio. Mori atu le soifua ma le ola o ta māma tina nei. I le kirisimasi o lo mua i mātou. I le fia ma le file mua o lau o fio e le matineia. O mātou tutalo fo i monisi o lo whengai ma whaanoa noanga. Whaanoa noa ma whaavauvau o no mawhitianga o le putia o no le oti. Se e lofa whamaise o a lofa. Ia le nala mātou tatalo le li i. Nātu i lungo o lau o fio o fatasi e ma tatalo lilo ia i mātou lawa ia te tutasi. Si ia tali mai e tusa ma lau sila fio me o. I swafo Yesu ke riso lo mātou li i mai whaola. Mo ole pala awa tu. For God to write His story.
Do not fear the glory light. You are precious in His sight. God has come to raise the lowly. Is there room in your heart? Is there room in your heart? Is there room in your heart for God to write His story? You can come as you are, but it may set you apart when you make room in your heart and trade your dreams for His glory. Make room in your heart. Make room in your heart. Mother holds the promised side. Every wrong will be made right. The road is straight, the burden's light. For in His hands He holds tomorrow. Is there room in your heart? Is there room in your heart? Is there room in your heart for God to write His story? You can come as you are, but it may set you apart when you make room in your heart and trade your dreams for His glory. Make room in your heart. 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 Yesu te fia fai, ola utanga maria te oe, ola utanga Tele isi au wala e mawai tupe le nei e kalesia ma le olotu. Au o mātou o ngātu tonu wina le nei vaenga o le sauninga i laufoa ai. Ni whamanatu mai a mātou. Le ala vai whea mātou foa ai. E tau tua o penga i le foa i sili. Na whaia e lau o fiu e peo na mātou whamanatu wina le kiwisimisi. Ta lia mai le foa i lau whanau. I lo suafa Yesu wala i la mātou tutau. Our reading this morning is taken from the Gospel of Luke, chapter 1. We're reading verses 39 to 55. Luka mua. Porque dos por viva limas por lima la tato fitau filo foa iai. Tulai Maria e ia na aso. Fate le vave atu i le atu maunga i le tasi a aio iuta.
Whaalongo mai Elisabeta I le alofa Maria. No so ai leo le tama I lona manapa. Whaatumuina fo Elisabeta I le nganga pa ia. Walaga ia, o le tele, o whaperai, ia oe I whawhine, ia fo I le a whanau mai a sewe. Pe whapewhea fo I le nei mea. Ina ua saule tina o loo li I a te au nei. Whaata fo I, o mai le o lo alofa I o salima, o na ososo I le a le tama I o manapa male o I o. E manuia fo I le whiwhine e tali tonu. Tau nuu mea ua whetalai mai ai le li I a te ia. Na Faiai leo Maria, o I atu lo loto I le li. Ua oli fo I lo wanganga I le tua lo whaaola. Wa o le ona le mana o whaie e ia me silisili moa e pa ia fo I lona suafa. Lona alofa fo I e masau ia se ia e autu kulanga lava lea. Ua ia whaalia le malosi I lona ao. O whaataa pepeina e ia o e whamawalunga I manatu o lato loto. Ua tilei fo e ia o ali ina I o lato lofo ali. Ua whae ina e ia o e whaamaulano. Whangaina e ia I melelei I e safia ai. A o e mau mea ua au fue natu e ia. Ua kesoa soani o ia I lana au mauna o Israel. Na ua manatua lo na lofa I a apera amo. Mana whanau e whaavau. Pe ona whetalai mai o ia I o datu te maa. Ia. Whamuia tele mai le tue ala le datu o whetau ma whaalongolongo I upo ana whionga pa ia. Tuma watu pe atu ia te iolo na lava me inga. Nei e whaavau. Then the other noe, want le tuaila o whaftai, I tātou I kalesia, tusai fo I mga uewa lava yaso o mawai. Nisa fo I tātou toy drive and enough. Peo na ia initial o whenga uenga ia nisa fo I naitina. Want le tue fo I whaftai le tātou kalesia le whionga te telefono ma mamalo na laulau. Yo no so ta inga fo I whapenei I le au maua. O ma whaiona whataita. I le tātou whatutua I le nei vai tau. Tau ni anofa le tua I a mai pe ia lao lao. Me se teimi bisi whapenei o le lalolangi I tātou te mana tua I na ilo na alofa. La viaki ia I tātou. If there's a message that's central with my reflections this week, it's this whole idea of the power of one. The power of one. There are certain things that only you can do. You can lie about stuff to your parents, but you would know. You can tell a nice Instagram photo, but that doesn't really reflect who you are. Yesterday when we were doing the toy drive, if we were to take a drone and we would just zoom it out and locate it about 30,000 feet from here, you would see these busyness going on. Outside, we're distributing the food. In here, we were passing out the toys. And in the tents, people were having lunch. We had a total of 461 people yesterday. You would not really appreciate the individual sacrifices that's done at the personal level
if you were droning away from here. But you would only see that when you get closer. And that's what I wanted to focus on. Le tāua o le tangata. Le tāua o le pumomo'o. Le tāua o le ngā luenga na o oe lava e mawhai una whai. The power of one. E peo le sila nā mea e lape ia tātou ai se a kasura communal people. E whai ala mawhau I o. E whai le mea ai ale manatu I whai au. O le mea le nāna o mai ai tātou. A o tātou o mai diasporic communities e pe iei Amerika. E pe se ia tāua lava le mea lea. The power of one. E mawhai a le tangata e to atasi o na sui le alunga o le soifua ma le ola. Le o mawhau le vaiaso le whatoa te atu nei, sai e le pili te le lava e ta o le omnibus bill in Congress, continuing resolution. E afe lima se lau pepa o le pili na. O whaile manatu o le tangata le headinga le Doge. Ai se, mai ale mea se iwa aise li ina nā mea. Ale masani ale a tangata, le fo te sila fio me tātou ia no fo I Amerika. E lata lo lawe le kirisi masi. Ta pena tu rola I o mai o ia a tangata ia whaia whai uma. Pork. Ma le talala ale pāsia le mele I la solua se furu ele o tau e whekirisi masi o tau ai. Le fo ila whapena fo ila I tau sanga le nei. A te ua e le tau whamanino I tangata ia e o mai nei ia nuali. Se whai a se suinga. Ia tuita tu rola ia whamele te tauna pāsia le mele. Le ama se sio la tau ia whaia tu la fona whaitau le afe lima se lau lo pepa ia. Ia, o le tala whamei a vane loa tongi tu tonu o le AI model. Artificial intelligence, ma whai atu e se I oto mai lava ia onga o le piri lea. Salo pe se furua minuta na whaitau e le computer. Spit mai whafo, mele, si tu tongi o whaipule, fitu se furua whai. Ia, o ina lava na pa o mai le afe lima se lau, I le se lau se furu pages. Ia pāsia e lola ia nafi au le I umaitama. Al mea whamatalai nai le tala le nei ono le tāu o le tangata e to atasi. Le tāu o le tangata e to atasi. One person can make a difference. E lava le mata upu nao, oe lava e te sila fia. E le tuolo personality nao, oe lava e te makalama. E masalo e te ita ia e le si tu nā vai o lo personality. Ma le mafo anga fwile nā tau la I elo ita I fafo pe a eva ai atu. E pe a look familiar le vai inga le nā o lo I fafo. Me uma lava na tutupu ia te oe mai lava I lo tēnei titi. Se I o mai na ue e matua. E te sila fia uma lava ia mea. Mo le isi le nei me whainga ruenga e te tau na whaatufunga ina uma ai tātou. Le whaingo fia na tātou sāwa vali whaatasi maisi tangata o le alea. O le whai o le ngā ruenga lea, le ngā ruenga lofa, le ngā ruenga whaamangalo, le ngā ruenga tuawa noa, le ngā ruenga ke riso le na sau e whai. I ate o e lava. A mo mua I nāna ta pena, lo loto I whale mo o tafa, o na mawhai ei lea o na ave I whafu. I le tātou toy drive le na whai na nafi na manga lulue me stau le lea. Whato a mama futa fo I lea, tu whaina mea ai. E no fo I Los Alamitos, e le mamau tele ia le me I ona mātua, sifuru walu an tau sanga. Le whamai la whainga ruenga le sidi o Los Alamitos, ai te ua mau atu le whaailo, o le whaina tātou Christmas toy drive na nafi. Ia o le whamalo si rola I e sama.
o Faiai al whaiunga, ele whesili o na mātua, pe whaise komiti, pe whaini pālota, no whaia ma whaina whaiunga e lona aloto. E nala sa manu ti mea i ana nafi, o Sicilia tua i si tau le lea, o te talo o whatu. I whamanuia le tua i ate o e Sebastian. O te loe tele lava mea o lo, fina ngalo le tua mo oe. O ale wingale o le tua e peo na o wiloa. The power of one is my point. When you reflect on our reading this morning, you will see the importance of one person, Mary. When God, through the angel, revealed to Mary that this is going to happen, she could have easily said no. But she decided to open her heart and said yes. The power of one person. There's a Netflix special called Mary. I don't know if some of you have seen it. That's making the rounds. And it stirred up quite a controversy because it's sort of like an artist's rendition of Mary and her parents, Joachim and Anna, before she became the mother of Jesus. It's titled Mary. And Tina and I watched that a couple weeks ago. But this whole idea that Mary had a father and a mother that had an impact on her life before she became the Virgin Mary, the mother of God, is just very controversial to some Christians. But if you really take a closer look, if you quit the drone and drone in a little bit closer, you will see that it was directed by D.J. Carson and written by Timothy Michael Hayes. These are local artists. But the producer's name is Mary Alloy. And she wanted to tell a story about a young girl becoming a woman in the face of divine expectations. So it may look from the drone perspective like it's a story of Mary, the mother of Jesus. It may look like it's the story of the divine Virgin Mary, the mother of God. But if you get in a little closer, you will discover that it's Mary's story. Mary Alloy, she lives in Beverly Hills. She graduated from USC, just like some of you have graduated from local colleges. But it's the power of one is my point. God is doing something with you, and you need to do that work so you can understand how you can make a difference. A tātou wa'aine ia I ngā luenga na o oe lava e mawhai o na whai. O na manino e lei ai tātou le tala o lo whai e le tua mō tātou tangata. Le whakalitali o le mea na o oe lava e mawhai o na whai. I le mawhai o na i eisa sui momoe. O le ono sai na o oe lava e te loa le tosi e umailo o ono sai. O le lofa. Maoni, ami o tonu, tu awa noa, na o oe lama. Te malama lama lele ia oe mawhaile ngā luenga le nā. Lo I tūtau matauna I Sebastian na nafi. Au le tūtau a mawale na I lo matua lea, tina lea matua. E pei au na mamao sa sae masisifo. E whapena le vala o le mawhawhau o le talavou lea. I mala tangata matua lea na ma volunteer whatasi ana nafi. Tele ngā ruenga te tauna whai. E wa awa ainei I le. Ia tau tala fo I lava male awa au. I la ua mawhutanga I temi pupu o masitinasia. Ia pe ta fiofia. One, no more. Go.
e pe na te tau na whaise ngā lue ngā lofa. Ia te ia lava, wa whamai ala apostolo Paulo. E tu sā pe te tu ina atu lo tino i susunuina, ai ao noa ma oele lofa. Pei oere su me palo tangitangi. Pe te tufa ina au mea ai mo tangata matitiva, ao noa ma oele lofa. E le se au ngā ia te oe. Ruingo le tālai, ma whai ona tātou, ai me tangata la tātou te alo lofa. Ai ale lofa le na oe ama le tua e whai. That's the kind of work that I'm talking about. The work that only you can do. Tauna whai al tina lea le mea lea, au le i. Manatu ia te tau na alu ona teimi na lue mo le kalesia. Tusi len tātou whita wina o le pese a Maria. Ia wane ngalo ia tātou o le Sal Maria pe sfuru, 5 sfuru ono tau sanga. Ia te iau whai mai o tō o mai. O se mea e le whitaui. O se mea le whitaui ma tangata fui nā, leo tau whiololo nei. I saw, she was looking for signs. Si sa whawhautane ia Iosefa, e pangale o tupu e whakade lave ia te ia. Le ainga lava la tangata. O se le mele o whai el teine lea. And ia wha Maria le nofo ia te ia le opumoni. Mei le ai o lo tō e mai le nganga pa ia. Whamai la tala le tato whai te wina, aina whaturona i o na mātua e alu. E alu ia Elisabeta. Hei whale me whapea le tupu i ia Elisabeta. Uwe aso tolu wai nā roi sa kāli e le marumaru. Va ai ele angelu. Ele la ua tupu ele me tai pe ia le mele tupu ia oe. Se ia lua se va ai le melea. Se o lisi le metafoa tātou o le la au tala e mū e le whakumatia. See, that's one of our metaphors. That's one of our skilling, whatufunganga. Aiaia se la au e mū e le whakumatia. You need to stop by. You need to pay attention to that. Langai whapea le wingo mea. Se whawhewhena whai atu tangata ia Maria we enga sala I lumo le tua a whi mai ana nei teine lea. O lo te loa le mena tupu ia te au o te loa le tua. Ni whamalosi rola ia sa ili po o whea o iai. Where are the signs? Ila na ia apu momo. Whamaila la tala e sa vali atu ia Elisabeta. Whamai Elisabeta. Na o whalongo loa I lo leo e o whalofa mai a te au. O na oso lo leo Ioane el Baptiso lo tutono lo manawa. Ia ona tapu atu rola I Elisabeta. Connect the dots. E manuia o I whawhine uma Maria. Because you have done that work only you can do. And you have asked God to come into your life. Le la le pese lea. Le na pese Maria lea e tau loto e le to tele o tangata. Le magnificat. E whe mai o we talo whai le li o manatu mai I lo whatau paa. O si lo tulanga I na waasia si mai o ia le tangata. Ia ona tosi rola ia e palia mea ana I loa e ia ele I tawalu I whea ma o I loa e ia e tangata mao mea e pese I e whapeo lato winga. Whamai o tangata na e aufueina e le tua. E tangata matitiva matuale e tango fia lava. Whame Maria e saule tua ma whawhanga tangata I e se einga e le ma whaitaulia. O whaalinga nana I loe malia I ona whaiteni ai se a wafo I na waai o I e mea na tutupu I lona o lama. O pai le tua I a te ia, o whalongo fo I o ia I perfetanga Elisabeta, tangata matua I lona o lama. O
na file mua i lea o ia. Ma pese ila na pese lea o le vi inga i le tua. E lo manatu o le fe au lea mo i tātou. O le tapena ina muli muli lea o tātou o le ia fio mai le li i le kirisimasi. O le ngā luenga na o oe lava e mawhai o na whaia. Na o a ufu e mawhai o na whaia. Tai Maria ina uasiasi mai le tua i a te ia. Le ua whaongaina o ia i se o wala whapitoa. Le ua langona e ia e le o sona malosi. O sona ami o tonu o mafuai o na lofa mai le tua i a te ia. Ai ona o le nā tura lava le nā o le tua. Le mawhai Maria o na whai le whaafutai e Elisabeta. Na o Maria lava mawhai o na whaia le nei whaafutai. O le pawa le nā o le toatasi. O le pawa le nā o le alu i le mea tufua na o oe ama le tua. E ona tapena ele i e oelo loto. O wale fio mai o le Mesia. So le mea la tupu, e te latu e whaile ngā ruenga le nā. E lua i au whitwhininga. Si e mawhai ona e whamaoni. E mawhai ona e whamaoni le lelei. E te whamaoni le leanga. E peo mele na a e whaia ngā ruenga nā ne latula e ia te oe le whitwhininga. E peo lewa ona iei o tātou mātua i le amatanga. E te whitwhili e le lelei, pe te whitwhili le leanga. O le mena tau i alo whitwhilinga umalava. If you do this work, you will discover that we're on the apex. When you're at the top of the pyramid, you get to choose whether you do evil or you do good. Whether you take the power that Mary had and proclaim it into the world in a less than optimal way, or you take the power that God gives you and do good with it. E le tue pisa lava Maria, se ia o lava ina tautaula na tama i lungo la au. Ai lo le le lava Maria o agua pai iai le tua ma le malosi o na mana. Uma foi na tapena o ia, e le nganga o le tua. Ia nana whael na whitwhilinga. E iei le tala le nai le iopu. Whamaina wala aua i le tua o nā talii. I la lato fono, e latua i la satani. E na whai atu la i o le tua o whesa e iai. Mai satani se sa o wherorua i le lololangi. Na whai atu la le tua na ewa aila o ono i opu. Tangata ami o tonu. Tangata li lifa lava o ia i le lelei. Lo ia te ia le tamao ainga, lo ia le pawa, o le leilo nto lua. Fili a o ia le ami tonu ma le lelei. Ni a whāti Apollo. Ni te Apollo e alau na whapena i opu o le nae pui e oe. E se tu mai ala ia te usoku a vea ia ni nai. Ia na tātou i lole pe ala o ona. Ina whāturo le tua, ia. Pau lava le mea oe te tango i eolo na ola. Ia nā lole o satani, te Apollo, whaleanga na mea tuto, whasioti ana whanau, leanga lon te mau ainga, na e ulava i la nāwa. Whamai whawhine, whai ia i le tua ma e oti ai. Sa maua e le ono sa i o iopu, sa maua le to vai. Mai iopu po fea lava le mea e le anga i ai le soifua ma le ola. O le tangata, e whaafutai o le te ola. E le mea whaamtala i nai le tala na o nei whapena le wingo o mea ia. E le ngā ruenga na tātou lava e mawhai o na whai. A tātou whamarolosi ma tātou toa, tātou te oane i le pangi noa. E whaiele ngā ruenga le nā. Na tātou i loa leo le tua ma malosi o lona mana. Ia ona ia i tātou lo leo le whitwhilinga e tau na whai.
Fili e lelelei pe fili i leanga. Fili e whaamaleo tātou manao e le temi nei. Pe fili mo manuia ata li mo tupulanga talavou whai mai. I le lui mo i tātou i le nei ki risimasi tau whai ui. Let's do the individual work that only you can do, that only I can do this week. As we celebrate the coming of Christ, let's not treat it like another Christmas, where we are more interested in others, but not what God is saying to our personal space. Let's get into the quietness of our souls and have that discussion. Beef up on the spiritual practices. That way we can come in contact with our real self. Ia o le lui mo I tātou ka le sia Yesu Kiriso I le neiva yaso to fofola le fala to timata le upema to e afua le tai au me se lava I tātou o lo le tai espora lo au mau ia tunu o le atululunga Amerika, New Zealand ma Australia nene vale tu lima lo tātou tofi mai le tua o lava le manatu tātou lo tātou whatau waa e tāua le tōtasi e tāua oe e to wheo I tu e aua lava ni ngalo e ala no tāua oe ona o le tua e mafua ona to wheo I tu ona e taulo ngafa I le tua e ngalolo ia te oe le nā upumoni ia ona te whea lo leo tātou tofi. La whangata mai I upu o mawhawhawina. La whai unei sauninga le pese o te kuna ia I leo whi pese.
Keyboard tamata lava yaso Irae. Tools of the trade na mia tato. Ole loto kirisimasi ole aso lua Christmas Eve ile July 5. La Faiai nei le maramalu los alamitos. Ya mesa wo celebrate le kirisimasi. Im tato wharamolongo foi pole ale tala le nganga pa ia Faiai tato. Let us pray. We've come to the end of our worship. Now it's time to go out and manifest your teaching in our lives. We ask that you continue to give us the boldness and the peace so we can do the work that only we can do, so we can offer it to you as a living sacrifice. Talo ne peo le fatu pa ui le ngata ila o lotu nei a whapea ila tau o lo whafonga mai. Tupu maola, fua mai ni fua se tele vi iai lo suafa. Ala mātou tu ua. Tuma mai o mātou lunga le lofa tu no tele o Yesu Keriso lo mātou li whaola. Le lofa muti vale o le atu o le tamaa. Me mafutanga le motusia malo nganga pa ia. Ia mātou lea ma le lolangi whatutua awao. Nei o i whakavau lawa. Amen.